उडा समाज कुशले जाथो-जाथी मुना जाजो जुगदु शनिबार या नयाँ बजारे जुगु जाजोले उडा समाज दुने हेद फुले थुंकुपी जाथो-जाथी तेत तजिक हंगुख कार्यक्रम सम्मानपूर्वक गुगु मिनपिन्द बेगाली चिक्यु ख वो ज्या आज चंगुदु जितायो बाजु प्रमुख उडा समाज जासन पुजाया मिनपिनि पाखे मिनपिन्द बेगाली चिक्यु ज्या चंगुदु हना जाजोले उडा समाज नाय डाक्टर रूपज्योति जाथो तेत पेतली चिका सम्मान याना दिगु खसा मिसा पुचतेस जाथि तेत हांगु स्वाद छिकु गुख रत्नकीर्ति महाविहार मोहन बहा अथे जाजोले जाथो जाथि तेत हनापौ तकन लल हागु खसा उडा समाज कलाकार देशन नेवा मेहाला जाजो छ छ थाको गुख
আমাদের ঘেরা কষ্ট দিও